ngaki ke mokochire no cho uno kale ke urambako ko sio korota ngio mwana kale ndikieke yonga bantu bali be manyete amaite una bakotoro abako nyina biara na ise biara amaite una ko batoro una ko ikoro iga aye mwana oli ochire akamboli mara moja kanyanyire kanyamaga atomiruka ro mwana ochire no mwana muyo abantu mbara batema edi amairi yaito the African heritage our culture batamaite culture yaito batamaite culture lero ntwe manyeti umongina wake simyose nkorumato irango tengo mwana imbi yare gabo mwaralire monge mukwani manyango ngina ono ngai mwajite koji umumuro ko nyomerete ngatata mbiyore mwaralire kwani kartole borengi to kororo eto ikaranse te bolere bono nayo gotoye urusu gotorare mwaralire matukayo ntugutete bobe ui kolera kolera ga kingo tugutete ngakiwono ndengereti numbe uchinga kiwono bine binogo ligete bitabwatia mahunama na mahoko kikiwone ikyo kiekyo kikiwone kikiwone hakero si mitata ga kinye uno buchingi uno kuchingirire to liripo hakero mwana wesimi ngamonge ndara mokwani ngigombi yole kabisa tuko tata sa kinsa chamba jia sikero ne bijuju so tuemanye uno monto mo usita kalenda kieke we kabwe manye so I should know myself I am a true African you know ma okay no mo sasiro you know mo African nikyo tengo tumekire mebayeno nye manye wono lero tuemanyiti lero na moko bwata ne sati no ndebwensi nanyoro mu muronda ago atinda kirite ise mokenzi nanyoro mu isekonde bakurwana ngina moke bakurwana ngina moke manya musiko mwata to mwabono ngabona nege sakane kindi yonsi abwata ago tiringa bakuitana kabisa bakurwana that is in disrespect goikwe manya ngaye no mokungu wachiro mu kibwa abantu abana wachiro mu kibwa abantu abana goichokorete fo nando sengoirwe kwa kibwa ali mu sengi ono mu kibwa abantu abaliri kero muntu manya no muri bakaisobya no muri kero muntu nayo mwangaini weka baono nayo mwangaini weka baono otenetio mutoji goroi gotoe manyiti in fact hegwa achire sukura kino njono musasiro tinde lakini kana achire ka in fact njono mwana bo mare na chen kero kero mama bo nkwani rango tegera kero tata nkwani ngare ndikieke ngotegera eyo musasiro tinde amasikani yo musasiro na ngare ndikieke lakini kero mwibuli onago nkwanira koma tegera ugukira so tuwe manya anya ndo kwe manya ngora tumba gatole ngora kurura ni tole ngora chandika tole twe manye buna tomenyete manyo burire buro moberogo aino muntu bwesukari wakani bwesukari very good jino muntu mbwato mo chando kete nakani utindie nyama njina nakani utinywa maru wa ono kanyibona okani ye sigara lakini oroje buna sokoro ya ale ngonyo masoko te tumbato ku 1960 baka bona tana ko kwangu nywale tumbato okaite immunity yo mugako inere yao we have different immunities invite abantu mbarora kunya au kuna maru ago siwo muno yo moiga oteno chaga tenga ka kuri kirasi yakemo nsare ago ekurura na abantu barako ngothe jipia no ni sana na nde nsege ndrete biya na ndaga egwete ngo mutumbo no mbona acha agete bo we should know ourselves abantu abanga so imobwe kera ndo kali ndikieke kitwe maidi emanye okonyara kwago financial no you as financial worthy emanye uno le bitoki bya mubuko no your spiritual life emanya se ogimugwa wake moika ke moika nje no mongino na abana bane nje no musasi ote na ki kero monta akwerwanira ke moika ebintu mbire turerwane to bikore nabo kwerwanira mwaga chenyo mbono mugaka namo kwerwanira musomi abana lakini aso ogimugwa kare na kare mugaka nako rwanira ochioro ngakinya sai anje tense wikaga agatumo mwana yo momaima eli ne monto ndwe sira kare ndikieke okwegena is a personal relationship between a creator and a creature okwegena no bwamate bwo muntu na nyasa okwegena kwane na pastor kine gente kingaopi pastor akora ndiri ngana ninje ngoli bwata ngore ndikieke nditegere pastor tali pastor ngoli liye koro tabegete tali pastor ngotenga ngana mukaene na musinyete pastor ne efeso pastor ne kiwo kero kiri ngana liango njege ntongo tegere pastor kwa nelingana ninji manya pastor ngonywara maru pastor ago ndelingana liri
nje tegerera. Of course a pastor should be a person obwate kioro kelie lakini incho muntu nje individual. It is my life. I make choices every day, fundamental choices, and even God is calling me to make a choice to choose him. Omwali wa Kristo na kwa na mangana tatu. Eliete ilituatenga joy means Jesus number one, others number 2, last 3 I gose me tiatusabanya saa nsa lyo tongito mongino yegesta na bono murangiri matene rarangiri ntumo yo tole bono nturi totara kwa totakole mirimo kole mirimo mi yekororeka andonsi asore njiro musasiro tinyenkora ne mirimo yana nguruga yana ndi mbata matanga ndike kan inguro na ndenge chumi yo tara ba Kristo tiankole mirimo yana buno musasiro ti pa pastor muri mbore gaiga I know pastor ngwa somete skuli yo pastor usikwaro yetu nonde liyetelio pastor no lisaine kole mirimo yawo no mopa kole mirimo yawo paite mirimo yo pastor no busasiro ti ini mirimo ya Nyasaye tokora twensi tenero bo maene asasiro tina pastor na banda bokora ni Nyasaye ngitubwenda ko tenero maene ba pastor nene kera bantu bachiru kwanira bantu tie ko ebereka ngoko banyarebe na bwate jibes ngoko bayoso yere na bwate ngendo tusina ngorete none kero mochandoro wonu ne community ni mato mochanda noro kanisa nile mata limbanda eti ne nere Catholic mwangere sama nganai lakini obakora mbona na tebeti kubotai yotubu atibo maene gato tene ngendo kieke obo maene ne gendekia esukuru erega iga nduna basasi ko tina pastor na bali mwisi mwenye sarondeti. This is our school for our children, not for you. It's not your school. This is not of course the sponsor is Catholic, but the school is for our children. Our children. Totenero maene tuagaje sukuru yaito, tuagaje chinga cheito, tuagaje kanisa cheito. Kanisa ende yonsi bieta go tenero maene. Eina na monye chenje betundu bali. Mocha go pimire cha yoro. Kanisa ende yonsi bie ekoranderia abandi goro yoko gecha na abande eitari kanisa. Ekine yoski. Ebine bibaga abuna